Rusakin mas. Wes angel. Dan selanjutnya ini mau si Mercy keluar kandang, mau dinaikin sama si Ricky, namanya channel Bang Ricky Channel. Ini juga YouTuber ya guys ya. Ini mantap. Dan dia belum punya pacar ini. Burung ngamuk guys. Lah iya bang, wani ra bang? Oke tok jare. Ini Bang Ricky Channel. Bang Ricky Channel, jangan lupa di subscribe teman-teman. Biar naik satunya semakin bersemangat. Wah, sepertinya sudah mahir ini Bang Ricky. Sudah pengalaman Bang Ricky. Ya, ini mas mantap bareng Bang Ricky. Luruskan. Berdoa sih. Merci mainkan. Kita olahraga seperti mainkan. Ki ono. Durung wis anu. Durung. Rem cakram. Rame cakram. Burung play. Kotor kabeh guys. Jalan. Yo. Pelan-pelan dulu baru lari. Jalan dulu mas, jalan dulu. Biar panas dulu maksudnya di sini. Si Mercy, betul sekali ini. Yes. Bang Ricky sapi naik sapi PO dulu di kandang Mas dulu. Wah, sudah berapa kali naik sapi gitu kerja nih teman-teman nih. Alah, wis angel wis. Sepertinya si Mercy mau lari nih Mas. Ini kosek ya. Busuk weh. Blusuk ya Mas, blusuk. Ke sawah ya sapi. Blusuk. Mas. Blusukin Mas. Wes angel. Udah turun lancet ya. Wes angel. Rahor. Kalem. Ki duri tok lho iki lho. Wis jeruk. Hati-hati. Oh iya. Wow, coli. Wah, mantap ini Bang Ricky sapi. Tenang. Terus kemana nih? Lanjut kemana? Sembarang ae. Ini kono malah lemah ya, penak ya. Kebun wong. Ya tanpa mulan. Manut. Sapi di kandang madu mantap ini. Masih timbul apa masih? Enak sih. Khusus. Lari. Waduh, bisa sekali. Alas Bang Ricky. Layar sih. Mainkan tadi.
Bang Riki. Nah, motor sih. Ditarik ngerem kayak Bang Riki. Hah? Ditarik ngerem kan di sini. Yo. Yo. Ayo. Merci. Merci. Mainkan. Ora gelem mlayu, ora gelem mlayu. Ora gelem mlayu. Ora gelem mlayu. Ora gelem mlayu. Yo, yo pulang yo. Asam, kecil. Wah, ini sepertinya Bang Riki aman-aman aja nih. Waduh. Ah. Colke. Oke. Masuk ke kandang lagi. Wah. Selamat kamu, Bro. Waduh. Ah. Pilihan yang rekomendasi. Gimana rasanya? Rasanya mantap. Sekali-sekali Mas Revan tuh coba tuh naik sambil. Nah, sekarang Mas Revan. Mas Revan tuh siapa yang mampu ya?